Каратоқ аз 32 гузар иборат аст. Вазни доираашон қариб 9 килограмм буд ва овози вай аз деҳаи Налбеку то Қаратоқ овози доира меомад. Рақоса номаш Гулибоги Муроди Самарқандӣ. И дастгоҳи буфандагӣ. Дастгоҳи буфандагӣ. Дар Қаратоқ 4 масҷиди қадима ҳаст. Мафтуни Қаратоқӣ буд, Хиҷили Қаратоқӣ буд. То 15 марти соли 1925 Қаратоқ маркази Бухорои шарқӣ, яъне маркази Тоҷикистон буд. Аз ҳама ҳамин аҷиб утюго. Дар ин зилзила 10,000 нафар ҳалок шуданд. Номи дарёи Қаратоқро Камруд майдод кардагӣ. 10-15 ҳазор сол пеш дар ин минтақа одамони ҷамъияти ибтидоӣ зиндагӣ мекард. ҷойи бекмештагӣ чӣ кар вайрон шудагӣ. ҳайнош Қаратоқ. мавзеи имрӯзии Қаратоқро шаҳри ҳамоарон манидод кардагӣ. салом дуруду бепоён ба шумо устоди азиз ва тамоми бинандагоне ки моро айни ҳол тамошо кунанд. устод мо мехостем атрофи деҳаи Қаратоқ, бӯян ки қаблан 100 сол қабл онро ҳамчун шаҳр мешинохтанд, бо шумо мусоҳиба анҷом диҳем. нахуст ман мехостам атрофи вожаи Қаратоқ ба мо ва бинандагони мо маълумот медодед, баъдан ба дигар масъалаҳо баҳсҳо мегузаштем. офарин. аз пеш аз ҳама сароғоз ба кулли тамошобинон тавсиҳатӣ мехоҳам. дар доираи таърихи Қаратоқ соли 44 аст машғулам ва муаллифи бештар аз 40 рисолаи илмӣ мебошам ва дар асоси ин маводи гирд оварда 5 осорхона дар ноҳияҳои атрофи водии Сор бунёд намудем ва гуфтаниам ки вожаи Қаратоқ аслан ба қавли бисёр сайёҳони гузашта, махсусан дар баъзе масъалаҳо академик Аҳрор Мухторов бо ман сару кор доштанд. аслан вожаи Қаратоқ ин қария, яъне деҳаи калон ё шаҳри хурд аст. тоқ маънояш бемислу ягона аст, яъне шаҳрати бемислу ягона маънои қарияи тоқ. баъзе чӣ ҳастанд, ибораҳо ҳастанд, гӯё Қаратоқ ин кӯҳи сиёҳ ё ки Қаратоқ ин асои кадом як шахсияти бузург. дар аслан вожаи ибораи Қаратоқ ин чи аст ба монанди қарияи болои шаҳри Душанбе ҳам шабеҳ аз рӯи маъно. Қаратоқ вай буд, пеш шаҳр буд. ба қавли Муҳаммад Гулшанӣ пеш аз зилзилаи Қаратоқ барои он ки 7000 хонавода дошт, Муҳаммад Гулшанӣ онро вилоят номидагӣ буд. барои он вилоят меномад ки вай дорои чӣ буд, 200 растаҳои, яъне дӯконҳои ҳунармандӣ, 22 масҷид, корихонаи мадраса, 15 саизхонаҳо, корвонсароиҳо буданд. умуман дар бораи деҳаи Қаратоқ гузаштагон як мероси пурасолату пурғановат барои мо гузаштанд. вақте ки ин маъноҳоро гир меоварем, дар асл маънои Қаратоқ ин шаҳрати бемислу ягона аст. хуб, суд дар бораи Муҳаммад Гулшанӣ гуфтед ки дар бораи Қаратоқ маълумот додааст. боз дигар кадом муаррихони дигар дар бораи Қаратоқ маълумот доданд? Заҳоруддин Муҳаммад Бобур соли 1511 вай ҳам шоир буд, ҳам нависанда буд ва ҳам сарлашкар буд. баъди сайри Афғонистону, Эрону Чин тавассути 50 сар уштур, яъне корвонаш аз соҳили дарёи Қаратоқ гузашта номи дарёи Қаратоқро Камруд майдод кардагӣ. ҳамин ибораи Камруд
البته در همه جا هست. سال 830 سیاح عرب 830 میلادی میلادی 830 میلادی ابن خردادبه سیاح عرب اصلا از ایران در کتابش موضع امروزی قرطاق را شهر هماوران مانداد کردگی و در آنجا می نویسد که مسافه بین هماوران و شمان یعنی حصار حاضره 5 فرسخ است. 1 فرسخ برابر 6 کیلومتر، یعنی مسافه بین ساحل دریای قرطاق تا حصار 30 کیلومتر است. این دلیل آن است که در گذشته حدود حاضره ساحل دریای قرطاق یا خود شهر قرطاق را شهر هماوران میگفتند. این در ابن خردادبه نویسد. باز دیگر ها نویسند مثلا چاوتزیان سیاح خطایی درباره و نویسد، یا که مورخان عصر میانگی یونان درباره و می نویسند که حدود حاضره قرطاق یا وادی حصار در اصل ولایتی پریتکه می گفتند، یعنی ولایتی هموار وسیع و زیبا پریتکه نامی بردند. صدها نفر چیا گفتند. آثار شهر قدیمی قرطاق آغاز می شود برابر تاریخ حصار شادنان از نهر قدیمی که از قرطاق می گذرد و اگر ما مشاهده های بازاپای ارخئولوژی کنیم یا کاوش های ارخئولوژی کنیم در هر جا یعنی نهر قدیمی که در عصر یکوسه در زمان کوشانیان ساخته شده است سراسر تا قریب حصار می رسد. در هر جا قبورهای آب، بعضی آن جاهایی که سنگ ها سوراخ کرده شده بودند، یعنی یک سر و اسرار کندن نخب ها یعنی نهرها برای این مردم شهر خاص بود. آنها سنگ هایی که از آهک سنگ هستند یا دیگر سنگ های ملایم هستند آتش می زدند، آنها که نرم می شدند آب می زدند و آن را با تیشه و با زاغنول و با اسباب های کوهکنی آنها را سوراخ می کردند. در حاشیه تاریخ قرطاق بسیار معلومات های زیاد موجودند. در اصل یا دیگر حدودی حاضره تاجیکستان جنوبی و مخصوصا دره قرطاق 110 میلیون سال پیش زیر بحر قدیمی علب بود. بعد 10-15 هزار سال پیش در این منطقه آدمان جمعیت ابتدایی زندگی میکردند که باید دوره های نیولید و مزئولید را در بر میگیرد. نشانه های زیر بحر بودنش اگر ما به سمت شمالی حرکت کنیم و هستند یک جنس های کوهی امانیت هستند. اگر ما امانیت ها را شکنیم در داخل آن باقی مانده های صدف های برفی، نرم بدن ها، بعضی جانورهای زمان قدیم قرنهای گذشته ما مشاهده میکنیم. خود پیدایش توپونومیکی که درباره نام محلا و چی بکنم حاضر قریب 36 دهه های خرد و کلان بودن، حاضر 17 دهه ها ماندن. هر یک دهه برای خودش یک تاریخ خاص دارد و باقی مانده آنها از چی ما میکنیم؟ از روی پیدایش سنگ های ظرف های سفالی و ظرف های میسی و یا که آهنی که هستند آنها گواهی میدهند که در عصرهای میانه در دره قرطاق بیشتر هنرمندی پیش میرفت و قرطاق را تا سال قریبی های سال سیوم عصر 20 همچون شهر میشناختند. خب در مدنیت شهرداری وقتی که از شهر گفتیم دور کردیم
дар кадом ҳолат масалан қарор дошт? аз рӯи баъзе маълумотҳо аз рӯи он чизе ки барои мо дастрас аст, дастхатҳо ва маълумотҳое ки дигар аҳли уламо гир оварданд, таърихнигорон, муаррихон гир оварданд, Қаратоқ пеш аз зилзила бештар аз 19 000 аҳолӣ дошт. вақте ки 21 октябри соли 1907 аз соати 4:15 то қарибиҳои соати 5 субҳ се такони бузург аз қаъри замин, яъне аз чуқури 30-35 километр ба вуҷуд омад. ларзиш аз 7 то 9 бал табқи маълумотҳои аз рӯи шкалаи рихтери расадхонаи Гринвичи Англия маълум ҳаст, ё ки баъзе сайёҳон махсусан ҳамчунон Муҳаммад Гулшанӣ баъзе чораҳо ифода мекунад, ё Машраб Бобораҳим баъзе чое ки онҳо дар давраи зилзила аҷа дидан карданд. ин чи аст? дар баъзе маълумотҳо ҳаст ки дар ин зилзила 10 000 нафар ҳалок шуданд. баъзеҳо мегӯянд ки бисёртар, лекин баъзеҳо маълумот медиҳанд ки зери замини Қаратоқ аз танҳо 4 000 нафар вафот кардагӣ. таъсири зилзила то масофаи 500 километр паҳн шуда то Афғонистону, то Помиру, Водии Ҳисору, имрӯза кишвари чи Ӯзбекистон ҳаст. соли 2007 ба муносибати 100-солагии зилзилаи Қаратоқ, номаш зилзилаи Қаратоқ ном дошт. дар Академияи илмҳои Тоҷикистон дар ин мавзӯъ маъруза намудам ва намояндагони давлатҳои Аврупо он чизе ки доштанд, расм доштанд, оварданд ва ин расмҳо имрӯз дар осорхонаи мо маҳфуз аст. як маҷаллаи калон, як маҳфили васеи илмӣ дар байни кишварҳои Аврупо, Осиё ва махсусан олимони худи Тоҷикистон баргузор гардид ки ин аз таърихи 100-солагии зилзилаи Қаратоқ ва гувоҳӣ медиҳад. ин шаҳр ба пуррагӣ аз байн рафт ҳанӯз дар натиҷаи шаҳр дар вақти зилзила вайрон шуд. қисми аҳолӣ ин шаҳр дар нишебиҳо, дар ҷоҳои фарроз манзил доштанд. манзилҳои онҳо 2 ошона, 3 ошона буд. ин соҳилҳои дарё ҳамчун корвонсарой ва масҷид, кори хона, мадраса, растаҳои бозор мавқеъ доштанд. хусусияти маданияти ва шаҳрдории Қаратоқ дар чӣ буд? чунки инкишофи ҳунармандӣ инкишоф ёфт ва аз гузашта нигоҳ кунем, Қаратоқ ҳам як шохаи роҳи абришим аст ки вай аз шаҳри Лоянги кишвари Чин оғоз меёфт. онҳо албатта тавассути шаҳри Қаратоқ ва Самарқанду Бухоро ва дигар кишварҳои дигар сафар мекарданд. ин нишона буд. ва ҳозир нишонаҳое ки роҳи абришим ҳаст, мо зарфҳои чинигӣ дорем, пиёла, чойник, гулобиҳои вай, табақ ки мансуб ба роҳи абришим аст. дигар хусусияташ он аст ки дар диҳа гулҳое ки ба монанди гули қашқарӣ, яъне гуле ки ба китоб мансуб аст, ё он гулҳое ҳастанд ки номи меваҳо, меваи қашқарӣ, гули қашқарӣ ё либоси қашқарӣ, он чизе ки ҳаст, ин нишонаҳо аз он ҳастанд ки ин муносибатҳои тиҷоратии шаҳри Қаратоқ бо дигар шаҳрҳои Осиёи марказӣ ё Осиёи миёнаро чӣ медиҳад? гувоҳӣ медиҳад. албатта ин дар бораи таърихи Қаратоқ соатҳо, агар мо он чизе ки дар 44 сол сабт кардем, вайро дар 1 соату 2 соат ба итмом расонда намешавад. ҳама чи он чи ки дар кор аст, дар дасти мо маҳфуз аст. умуман Қаратоқ ҳамчун шаҳри маданӣ вуҷуд дошт. то 15 марти соли 1925
قراتوق مرکز بخارای شرقی یعنی مرکز تاجیکستان بود. نخستین انجمن ها، نخستین وزارت ها، نخستین در همین جا تاسیس در همین جا که عباره وای نبود، وزارت نبود، ناظرات میگفتن، ناظرات مالیه، سود، عدلیه، علم، فرهنگ، همشون بعد از سال 26 نام عباره ناظرات به عباره وزارت تبدیل یافت و 12 تا وزارت تشکیل شد. بنابر سبب تنگ بودن موقع جغرافی قراتوق مرکز تاجیکستان بعد 15 مارس سال 1925 به شهر دوشنبه انتقال کرده شد. بعد همین تا زمین لرزه همچون شهر بودنی خیلی قراتوق مثل حصار راهبر همین شهر رو بک میگفتن یا اینکه میر؟ البته اگر ما کتاب احرار مختارف حاکمان حصار رو اگر قرائت کنیم، احرار مختارف همه کتابان هستند که همه حاکمای حصار رو از اول عصر 15 تا زمین لرزه قراتوق تا سال 1907 معین کردند. در این کتاب عالم احرار مختارف توانستند که 15 نامگاه حاکمان حصار رو سال به سال معین کنند. خدمت‌های احرار مختارف در آموختن سمت حاکم شناسی در جمهوری خیلی بزرگ است و پورا به خاطر نیست. ما فقط 2 حاکم از قراتوق بود، آستانقل کوشبگی و عبدالکریم بی. یعنی حاکم میگفتن نه حاکم میگفتن. آخه بعدا از وقتی که سال 1856 قلعه قراتوق اما بین رفت، سبب در آن که از سال 1820 حدود بخارای شرقی از طرف روسیه تصرف کرده شد و قلعه قراتوق از همان دوره فلاتش را قطع کرد و حاکمان حصار بیشتر در فصل تابستان با آهنگران که آهنگران شمشیر می ساختند، کار می ساختند، آلاتای مهنت می ساختند، آنها در ساحل دریای قراتوق آمده هم فراغت میکردن هم مهنت میکردن. حاضر یک محل هست امروز باید همچون واحشگاه قدیمه و در این زمان آنجا آسایشگاه کوهران میگویم. اگر چند کاوش‌های ارکیولوژی گذراندیم، ما اینجا مثلا ظرف‌های آهنگری جمع کردیم، ظرف‌های کلالی جمع کردیم، بعضی یراق‌ها شمشیرهای همان دوره رو جمع کردیم که آنها منسوب به عصر 17-18 می باشند. در برای روی ابریشم گفتید سود، وقتی که روی ابریشم گفتید حتما بازار در مسئله بازار یا که سودا یا که بازرگانی موقع محوری داشتگی بود است خیلی قراتوق در میبودی حصار یا که بخارای شرقی. چی گفتنی هستید در مورد؟ درست است که تا سال 756 پول‌های کاغذی عمل نمی‌کردند. پیشتر موقع پول رو تنها نان حل می‌کرد، یعنی به جای هر یک معاملات تجارتی نال به مال. مثلا وقتی ما روی ابریشم میگفتیم، آنها از آنجا شیشه می آوردن، ابریشم می آوردن، رنگ می آوردن. آنها چی میکردن؟ عوض میکردن، با ظرفای کلالی، با ظرفای مسی علیش میکردن، یعنی مال رو با مال علیش میکردن. بدتر سکه شناسی ما بیشتر به دوره کوشانیان عصر یک سر میشه در وادی حصار. سکه های بخارا، سکه های ایران، افغانستان در آثارخانه هم قراتوق، هم آثارخانه شهر توزاده، هم در شهرک شهر نو نگاه داشته شده که در شهر حصار حفظ کرده می شود. این نشانه ها همین که از آن شهادت میدهند که وادی حصار همچنین که راه ابریشم بود، چون که اینقدر سکه ها هستند، بعضی پول‌های کاغذی هستند،
پل‌های کاغذی سال 1820 در رویشون مهرهای روسی زده شدن به جای پیران گفتن یکی وقتی تصرف کردنی بعد 1820 بعد وای شد نامشو در بالای پل‌ها من دست من باز در اینجا پیران میگفتن که از روی قربش پیشتر یک تانگه در وادی سور 15 تین قرب داشت 15 تین روسیگی در بخارا 20 تین یک تانگه قرب داشت همین وابسته به چیش قرب پول معاملات پولی رواج کرد و بعضا مردم تاکورسی خانه میکند از بعضی جاها کوزه های تانگه های سیاه میبرد که به منصوب پولی سیاه پولی پوچک میگن اونا پیدا شدن که این از شهرداری یعنی بازارداری قراتاق چی میکنند در میگرد از دیگر جهت موجودیت مدرسه کاری خانه عمل کردن بعضی مؤسسه هایی که در اونجا مردم میخوند تعلیم میگرفت این باعثی وای شد انکشاف فرهنگ قراتاق گشت قراتاق تا ادیبان دوره شوروی ادیبانی بودن تقایمرات تنبوری هم حافظ هم شاعر مفتون قراتاقی بود خجل قراتاقی بود آثارشون موندگی هستن؟ هستن آثارشون هستن با اون قطر وسیع پارچه پارچه از آنها هستن ما داریم درباره چند ادیبای تا دوره انقلابی معلوماتی وسیع داریم شعرهاشون جمع کردگی اینها پیشتر در دایره ادبی قراتاق بیشتر چی میکردن سعدی خوانی میکردن حافظ خوانی میکردن بعد به نوشتن بیاض مشق میکردن ادیبای قراتاق بیاض همین که بهترین اشعار دیگر شاعرایی که اون چیزی که در گلچین کرده که می نویسن با بعضیشون به هوای تقلید کرده که شعرهای خودشون رو می نویسن من ملا عبدالجباری تنبوری یا ملا عبدالستار غلامی یا ملا جان سعداللهیوف هستن قد پس از اینها در دوره شوروی در قراتاق میرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان منادی صلح و دوستی عالم شاعر و زبانشناس معروف ناصر جان معصومی به دنیا آمدند شاعرای جنگاور حمید عابدی و مصطفی شرقی به دنیا آمدند پس از آن در این دایره بعضی جوانان بعضی متخصصای نو در ساحه ادبیات پیدا شدند که به اندازه مهر دارند یعنی مردم با فرهنگ و کتابخوانی و آنچه که وابسته به علم فرض کنید من افتخار میکنم که وقتی که کوچه میبرای یا میبیام درباره تاریخ دریا میپرسم درباره تاریخ مزارها میپرسم یادگاری‌های تاریخی خوب باشه که ما درباره یادگاری‌های تاریخی شهر ترسوزاده و قراتاق یک رساله خوبی علمی نوشتیم و این با فرمان و قرار پیشوای معظم ملت امام علی رحمان این برای ما دستور شد که ما توانستیم در دوران استقلالیت 13 یادگاری‌های تاریخی رو از حساب صاحبکاران محلی به شکل شرق از نو برقرار کنیم و امروز همچون یک موضوعهای سیاحی در قراتاق محسوب می‌یابد این یک تشبثی بود در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان در طول 31 سال اخیر در امروز ده است سال 1927 همچون ناحیه بود بعد سال 27 نامش را به ناحیه شهر نو عوض کرد از سال 27 همچون جماعت اسم یافت
سال 27 از همه ناحیه کلانترین که امروزه حدودی شهر توسون داده، شهر نو، کسار، ورزاب، وحدت، رودکی امروزه، یک قسم یاوان، همه اینها عبارت از 365 دیه ها منصوب به ناحیه وی بودند، قراتاق بودند. اگر ما درباره یادگاری های قراتاق بینیم که امروز موضع سیاحی قرار گرفته است، این کاریزه نهر قدیمی فرهاد و شیرین بعضی وقت تشکتاش میگن، درباره اون روایت و افسانه ها هست درباره فرهاد و شیرین و این سخن ها هستند. در درآمدگاه که قراتاق مزار دروازه هست که وی منصوب به شیخ ایشان شاه منصور سمرقندی، منصوب به سال 1430 دوره میلادی دخل دارد. در آنجا اما مقبره هم بنیاد کرده شد. در نزدیکی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 یکی از کتیبه های سنگی هست که منصوب به سال 1745 درباره قبر ثبت شده است که این قبر محمد آق سقال یعنی یکی از حاکمان ایثار است. و همین بعد اگر ما زیارت کنیم این طرف، در این طرف سنگ بزرگوار میگویند یا سنگ صندوق میگویند، وی منصوب به سال 1734 میلادی در بالای سنگ سوره های ملک و اخلاص ثبت شده است. در اطراف سنگ اسم و نسب 26 نفر عالمان سمرقندی ثبت شدند. در یک طرفش یک مرثیه هست که در آنجا میاد که الهی بنده زار و ذلیل است به الطاف امین دار مامور، این خیلی دراز است. و در آخر می نویسد که بود قبر محمد خواجه صالح. این چی است؟ این یعنی نشانه از آن است که آخران عالمی که در سمرقند بودند با 12 شتر این سنگ را با سنگ های سیاه خاراگی چی میگیم گرانیتی میگیم آنها اینجا وارد میکنند. در اینجا که همچون کتیبه سنگی حفظ کرده می شود و سیاحان و بعضی شخصان از این زیارتگاه ها دیدن میکنند. در قراتاق 4 مسجد قدیمه هست، همچون یادگاری تاریخی، همچون یادگاری تاریخی که و در فهرست میراث غیر مادی که تاجیکستان به قید گرفته شده است مسجد قاریخانه هست، مسجد چارباغ هست، مسجد سنگ کبوت هست، مسجد حاجی ملا سید که آنها در زیر محافظت اکادمی فنهای علمی تاجیکستان و نزد دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به حفظ یادگارهای تاریخی قرار دارد. درباره ادیبان گفتیم، درباره شخصیت‌های معروف گفتیم. همین سوال آخر من درباره صنعت موسیقی و رقص است. مثلا قبل از زلزله و این حال در چه حالت قرار دارد؟ خیلی درست است که ما پیش از زلزله یک رقاصه نامش گلیباغ مراد سمرقندی، بعضی ها را از حصار نامزد میکنند، بعضی ها را از بخارا، بعضی ها را از قراتاق و در امپراتوری روسیه نخستین مراتبه رقص کرد که باید در حاشیه تاریخ باقی ماندگی. نامشان گلیباغ مراد سمرقندی. بعد از این مبارک مجید و در بخارا رقص میکنند. رسمای در بایگان محفوظ است که در بخارا رقص کردگی. کدام سال باشد؟ نه سالهای بعد از زلزله، بعد سالهای 1910 گلیباغ مراد سمرقندی این تا زلزله دکتید. اگر دایره صنعت موسیقی گیم اگر تقایم را که تنبوری بودن، خلاق دایره دست خلاق قراتاقی میگفتن که آن کس در خورانتپه بعد از زلزله از دنیا داشتن که وزن دایرهشون قریب 9 کیلوگرم بود و آوازی به از دهه نلبک تا قراتاق آواز دایره می آمد.
من بود بعد از زلزله من دایره فرهنگی دیگر در مسئله دایره قاری سید میگیم و قادر و فامیلشون و یا در دایره دستی در سمرقند و بخارا خیلی شهرت داشتن. بعد سعدی حیدر رو در مهتر اصلا مهترکش بهترین تا سالهای 20 بلال مهتر بودن که بعد رو سال 21 از طرفی برای مرد شده باسمچی ها میکشن بلال مهترن. بعد از وی چی پیدا می شود؟ شجری اولادای همین ها بوری کفشه و بوری نینواز پیدا شد. با فرزندای با آچلی نینواز پیدا شد. اشور پیدا شد. خالبای پیدا شد. و من وی هستم. دایره چی وجود داشت. استاد همین خیلی همین صنعت موسیقی و سرایندگی قراتو ویژگی خاص خودش داشت از دیگر منطقه فرق میکرد. عین حال همین ویژگی خود نگاه داشتگی هستن احیا کردن همین ویژگی را. نه درست است و مردم قراتو بیشتر با شنیدن شش مقام ذوق و سلیقه بسیار داشت. در هر جا که در اون معرکه میشد حافظی شش مقام و میکردن دعوت میکردن. یک ویژگی های قراتوق این وابسته به شیوه قراتوق است. شیوه قراتوق با قول ناصر جان معصومی عالم زبانشناس معروف این زبان میانه ادبی فارس و تاجیک است. گفته همین خیلی معنی داد که دیگه در کتابشون که زبان میانه انا خیلی اکثرت عباره هایی که در شیوه قراتوق هستند آنها به ادبیات به همه چی فهمه برای اینکه زبان قراتوق خیلی نزدیک است. این نشانه از آن که چون ادبیات چی آن بعضی وقت یک بعضی هزلی ها میشد ما بعضی جاها میریم دیگر ناحیه های تاجیکستان وقتی ما گام بزنیم میگن استاد شما رنگ رادیو گام بزنیم تمام ما رنگ رادیو گام بزنیم ما شیوه ما همه خیال هست یا خصوصا میشدن که ما با شما میشنیم من ویژگی های رسم و آیین در قراتوق داشت یک خصوصیت خاص دارد. توی معرکه ها خصوصیت های نگاشتن به بودایی ها ما باید داشتیم. از آثارخانه یک 100 متر پیشتر محله هندوها میگفتند. هندوها بیشتر برای کاسبای قراتوق رنگ تیار میکردند. هندوها هم زندگی کرده هستند؟ ها هندوها زندگی هستند. دربندی های بایسون زندگی کردند. این بالاتر از اینجا وای هست. محله چیز هندوها اگر روید کم تر یک جای کنید که پاره های چی میبرد؟ ظرف های سفال و چند رنگ آنها چی میکردن؟ مثلا خاکه میز رنگ سبز تیار میکردن که باید در ظرف کلالی استفاده میبردن و یا خاکه های کابل می آوردن که از وی که رنگ کبود تیار کرده شد. خاکه خرم می آوردن که از وی که رنگ سرخ تیار کرده میشد. یا آهن را که می سازاندن در آسیا باید میکنن از آبی وی که رنگ سیاه تیار میکردن. و من لازم بود و یا چی میکنه برای بافنده ها گیاه ها مثلا ارویان از ریشه بعضی حیوان چیز گیاه و بوته و درختان رنگ های مخصوص تیار میکردن و دسترسی وی میشد. دستی به کاسبا میشد. بعد وی هست در محله ها گذاری دیگ خانه هست یعنی دیگ میسازد مثل همین خیلی بخورو گذاری دیگریس ها گذاری بعد رنگ ریسخانه قراتوق از 32 گذر عبارت است. بود خودی فقط 10 گذر را به زبان میگیرن 22 گذرش را که نمیدونن ثبت شدگی از تاریخ نه در تاریخ ثبت شدگی هست. مثلا الان 5 سال پیش میگه گذاری آیکولی یعنی جایی که آفتاب میسوزد. گذاری کلالگری، گذاری چرمگری، گذاری دربندی ها، گذاری هندوها هستند. معلومات عجیب شما ایراد کردید دوستان. مثلا هندوها
масалан бештар ҳамҷода таваққуф мекардем ҳамин ҳиндуҳо чӣ хел омадан дар Қаратоқ пас тақдири онҳо чӣ шуд ҳастанд оло нестанд не ҳастанд хеле агар бинем агар шумо дар ноҳияи шаҳри нав маҳаллаи Сабо ҳаст навоботи инҷа дар ҳамонҷо оромгоҳи ҳамонҳо ҳастанд ва ё чӣ мегуфтанд лӯлиён мегуфтанд ё лӯлиҳо мегуфтанд ки онҳо ку бештар ва мекарданд ҳозир ба қавли онҳоро мардум аз нофаҳмӣ ҷойгӣ мегӯяд ин авлоди гузаштаи инҳо ҳамаашон мардуми ҳиндустон аст масалан қаблан дар ҳамин Қаратоқ гуфтем ба омода кардани рангҳо машғул буданд ба талбидан машғул набуданд не ва ин қислатҳо бадтар пайдо шуд масъалае ки ино чӣ мекарданд талбандагӣ набуд ино як одат доштанд бо як равия доранд ки агар касе вай кунад зан гирад оилдор шавад ва бояд ку занаш шавҳараша ку хуронад пӯшонад онҳо камбағал нестанд онҳо ку фақат ку ҳамин қислат одат шудагӣ масалан барои гирифтани як порча нон барои гирифтани як чорта конфет лекин роҳкироӣ ки биё мекунанд аз қишлоқҳошон масалан аз болои чӯзию назди пахтовод ҳамда мебинанд агар рафтуомад ям не ҳисоб кунӣ ки ба пули роҳкирои ҳозират барои чӣ шумо гуфтем ки ба ҳунармандӣ машғул ва ҳунарманд аллакай мартабаш баланд аст ки масалан ранг омода кардан тайёр кардан ба косибону ба бофандагону ба дигар дуруст аз ман як чи иқтибос мебарам мо як табиби машҳур доштем номашон ҳоҷимулло Саид ин кас 3 маротиба пиёда ҳаҷи акбар кардагӣ кадом соло ба ин охираш 1924 ба пештараш то дарбораи бо як китоб чоп кардем дарбораи ки сафари ино барои вай буд аз Ҳиндустон аз Арабистон аз Афғонистон аз Покистон дигар ҳамун шаҳрҳои кишварҳое ки то рӯи Каъба мераванд буданд инҳо ба тиҷорати рустаниҳои шифобахш махсусан аз Ҳиндустон бештар чӣ меоварданд муносибатҳои тиҷорат мекарданд инҳо аз инҷа масалан матоҳои гуногуни алоча мебурданд аз инҷа ё карбосҳо мебурданд ё ягон намуди шоҳӣ мебурданд буда ку ба ивази ҳаваи гиёҳҳои шифобахш дастрафт мекарданд ё ранг меоварданд барои косибо мардуми Ҳиндустонам ба чӣ дошт завқи ҳунармандӣ дошт дар одоб дар рафтор дар ҳама ҷиҳат ҳам дар санъат ҳам дар чӣ мекунанд бисёр мардуми мо оман Тоҷикистон бештар ба Ҳиндустон сафар мекарданд барои тамошои Ҳиндустон ё худи Мирзо Турсунзода қариб 6-8 маротиба ба Ҳиндустон сафар карданд лекин қисман шеърҳошон дар бораи силсилаи Ҳиндустон шеърҳои ҳиндустонӣ бахша шудагӣ ин муносибатҳои дӯстӣ буд ё умуман чӣ ҳаст гувоҳи дӯстии байни кишварҳо дар Қаратоқ ё умуман дар Тоҷикистон ку пештар вуҷуд дошт масалан соли 77 ман дар инҷа вай дорам таъзияҳои меҳмонҳои хориҷӣ дорам бештар аз 60 таъзияномаҳои дигарон нависанд шоҳи араб аз Сабоҳӣ дар коғаз нависаӣ ки агар мардуми шарқ ба Каъбатуллоҳ ба Маккаю Мадина ба зиёрат биёнд мо мардуми араб ба зиёрати Мирзо Турсунзода мерем ин як бузургӣ як шоирӣ ки аз як деҳа пайдо шудааст ки шоҳи араб бинед ки вай чӣ қадар шахсияти бузург ба Турсунзода ин қадар баҳо додагӣ ё Носирҷон Маъсумӣ дар Эрон чӣ қадар фаъолият карданд барои омӯхтани фарҳанги забони тоҷикӣ ва мардуми Эрон ҳам Афғонистон ҳам дар бораи Носирҷон Маъсумӣ суханҳои не гуфтанд ки ин қадар ҳар кас забони арабию форсию тоҷикию чирилию ҳамашро пурра ҷамъбаст карда наметавонад ки ҳаминам аз Носирҷон Маъсумӣ ба мо як мероси хуб монд бисёр як мусоҳибаи пурмуҳтаво маълумотҳои бисёр ҷолиб ман итминон дорам ки бинандаи мо як бардошти хуб аз ин мусоҳиба мо дошта бошад
устод ин мусоҳибаи аввалинimон нест. худо хоста бошад дар оянда боз мусоҳибаи мо идома пайдо хоҳад кард ва дигар паҳлӯҳо, дигар самтҳо, дигар ҷанбаҳои таърихӣ, фарҳангӣ, маданӣ, иҷтимоӣ ва ғайра ғайраҳоро бо шумо дар миён мегузорем, бо шумо мусоҳиба анҷом медиҳем. саломат бошед. таманниёти шумо кӯтоҳака? таманниёти ман шукргузорӣ аз асосгузори сулҳ ваҳдат, пешвои муаззаи миллат ки барои мо як муҳити маънавию фарҳангӣ вайдо кардан ва мо тавонистем дар даврони истиқлолият мактабҳо, беморхонаҳо, чанд иншоотҳои ҷашнӣ бори аввал вобаста ба ин чи як мо ташаббус киштем дар соҳили дарёи Қаратоқ як чойхонаи камруд бунёд кардем ки ҳозир ҳаво сардтин онқадр фаъолият намекунад. номи бинои маҷмӯаи сайёҳӣ, тиҷоратӣ, ҳамоварон дар шаҳри Тӯзон ном доштем ки ин ҳам як эҳёгари номи таърихи Қаратоқ дар пеш ҳамоварон буду, дар ҷояш камруд буд ва касе мепурсанд, мо дар ин бора суҳбат мекунем. ман аз шумо барои мусоҳибатон арзи сипос мегӯям. хонаобод бошед, саломат бошед. اینجا میز کاری و ترسونزاده معلمای نخستین ترسونزاده اینا با 50 زبان شاه هستن. کتاب‌های ترسونزاده ترجمه شده هستن. اسمم در اینجا هست. اینجا اشیاءهای شخصی ترسونزاده. نیکولای تیخونوف سابق رئیس اتفاق کاتب اتفاق نویسندگان روسیه بودن. اون از رسول رامزد دوستی نزدیکی داغستانی ترسونزاده. از تلفن کارشون، رسماشون، بعضی جایی که منصوبه به کتابی که به مقطع ما تحفه کردگی. усуш чӣ бошад? шам мусофона аст? ҳам сохти вай санъат ҳаст, ҳунармандӣ ҳаст, тарзи либосҳо ҳаст, либосҳое ки вай мекунад. дӯконҳои бофандагӣ ҳастанд. дар Қаратоқ то зилзила 3000 дӯкони бофандагӣ буд. дар баъзе хонаҳо 3 та 4 та дӯкон буд. вай тараққӣ карда будааст. анҷа бораи бофандагӣ, оҳангарӣ, мисгарӣ, кӯлғарӣ, кафшдӯзӣ, чармгарӣ.
کفشای عجیب چوبی همشون کاری نه هم تاور شات کنم بالا باش یه راستگوی زنجیری کارتو جایی بیک نشتگی çıkıyor vergon şöyle değil. Ben hoş karato, nem karato. Madresi dihna, hava şöyle değil. Ha, tamam خیلی گرفتیم. این اوتیوگان؟ نه درزمار نه این چند ساله باشن نو؟ اینا هم تاثری 19-20 همش این بوده است نه؟ درزمار پیش بوده است؟ پیش بود اینا شو در برونش لو میکنن و درزمار میکنن ویش در بولی پیچکا یا که در بولی یخلی صندلی میموندن در لطی تاکتی توزه میکردن خاک سرشوی بعد دوکالlar tamamı dalgın olmakla. No bazmi, kırıp 8 kilo, 4 kilo hareket. Danazar maydar metodu. Acayip ne? Biz Şam'dayız. Biz Zini Asp. Zini Asp. Zini Asp. از همه همه عجیب اوتیوگو این چی باشد اینو؟ این اوغورچه؟ شاید این با سنگ‌ها در دکانی با پندایی فشار میکردن باشد همین سنگ‌های این همه امانی بودن که همه شکنه در داخلش بای میشه یا اونجا نمونهاش هست نربدن‌های زمان قدیمی برو این دستگاه بافندگی؟ دستگاه بافندگی این نمونه ها از کاری کردگی نمونه های عداشه ها او دو نفری بالا که باشن و اینا شاعرای جنگاور هم جنگی که نویسنده های سابق شاعری بودن حمید عابدی و مصطفی شرقی خب خیلی داشتیم نه در جوار 18 مارس سال 48 رو بودیم در جنگ یادداشت شد آمد سال 48 مردم کشید بعد در جوار بودم